Ia talo fa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se fo i o lau sila mai moa. I le nei fo i as whareile ua tāwalunga i ai tiute ma Faiva alo Filima o Samoa. I le nei vai aso a toa. Ma lo le whaatotoa, ma lo fo i le lava papale ma ono sai tiute. Ia mautou Faiva manea. Ia sa to tofi i ai mai le aso nga fuasa i o mai i le aso. Ua tāwalunga i ai tiute. Mga luenga. Ia o mea na totofi i ai o tauma i tātou uma. I le amatanga le nei mai aso. As whareile aso sfulma le fitu, afa tonu i ai ia le masina fo. O iu lai. Lua afe lua se fulu maleono. A malulu atu faisi tu ai te isi mai. Ono o le matua matautia, o le tele, o le pisi o lungo le awala. Ai mamata mai whaala vela ve foi pe un tangata o pepe ta vale le awala o le ukua mantua o la oe. Vatu le leo fo le siakila u ka vale le ima se me o le anga ala pe o le ukua. E ke sala. E ke sala le mua wha kaulau. Lau ka kungi ai le utua mua le ta vale. E ui o lea, whaaftai le tua le fo o tātou to e lau lua whesina whai, tā walunga i lea i le tāno awa i lea soa tai hao, pe hao fo le taimi. Ia, e whaasua i le tātou lau. Ia, mamamoli ipu o le tai hao ma le aso, ai awa mua le tua i lona alofa ma lona anga le lei. E whapena fo i se langona, i le nei fo i a fiafi, ma loa fua i lau ua maua. Sula masufi le lofa ma le anga le leio le atua i a te oi le neiva i aso a toa. Whaafitai le atua i lau pule wha soifua i le mamalu o le atunu i a whapena fo i le au na nei. Ia lima le lei a aso tātou te whiloa i o le vai aso ono i le aso to na i a tae hao. Ia, ma lola ia le ngā lulue, ma lola soifua mduia ma le langi e matafi. Whaafitai fo i le atua, le ana whatau teiga o lo mwhai, o na tai ai, ma lima tai ina, ea masaunga le mua i mea tātou te whaia. O mea li a ko ma mea whaale li, ia ma mea makua whaale kongu lava. Ia, lofa lava matau muri pea, le tau i masui o le atua, ia i tātou umalava. Whaatalo whala ia ma whaatulou i le vānu nofo Samoa i lona tāwhitolu. O pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le atunu. Ia ai ma walunga se vi inga le atua e si e ana au na pa ia. Ia ai mai se o tau o whio i le tala le lei. Au na tutofi i tawha e fio le lalolangi i so se whata whaitauranga. Ma lol ta talo whaatai whanau manu mo Samoa. Ia o Samoa o lo alalamba papa au i lau whanua, ma ele o le atunu pele. Ia e whapera fo i Samoa i New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, tutuila mamanua le atu Pasifika, le atu Asia, whapera fo i le atu Europa. Le malo tele le nale o Amerika, o lo ua pae ai ia le tele o Samoa. Ma malo le atunu o lo whatino mai ai a le atu watinae, ia e maise fo i. O le ai tau malele. Tau tua ai tau malele. Ia, whatalo whatu le a tau o savea, le urua i ali i se iuli i a te oe, ina ua ngā ngaifo u Faiva i le nei as whareile. Ia, ma ua tāwalunga ai i tiute, ma taula ngā luenga sa whenga i ai male atunu. Nisi sa ngā lurue i ofisa, nisi fo i tonu o mata ngā luenga le malo, o mata ngā luenga pisi nisi tūma oti, o whale whai ngā luenga, ma whale ngā osi mea. Ia, po o whea lava le whale o loa, a o whea fo i le tafa o lo e ngā lue ai. Whatalo whatu i a te oe, ma wha mā loa tu fo i a te oe. A loa tu i le au whai ngā luenga, lau te wawa i atu lai whai mai a le tāpenanga. A le whionga i a Samoa, a le tolo mea le whale tua māsanga, ma le ainga sā māli atoa. Ia fa pe fo le fale tu ia les ia male au finga wenga o male le te va ia tu ia le fa solo mai la to wata ina ele tu sa Mau Manhattan Convention Center i Dominion Road a lo di Samoa male fale tu lo ia tu si ali ia les ia fa pe fo ile au finga wenga le uso ia ni fai ia fa pe fo i
ia le uso ia fish ia mautou uma lava le tuafine ia mona ma lo le galulue aua o leu te vavae atu pei o le nofoaga lea ua tuli tele le toʻatele o le atunuu ia latou me faiʻona o le tāua tele e ia manei a la le fai maavaneluga lanai a latou videos ma latou faamoumauga na ia e manei foʻi ia ua foʻi e lē mauluga e le isi step faigofia ona agaʻi ai na i tamam tinā matua e mea fai a le atunuu o matua le faamālō Samoa ma ki teo ia ma le tausialii ma le faletua le pulenga fo le nā a le tātou. Tui sa mau Manhattan Convention Center i Dominion Road. Ia whapea fwela uvanga leo ke wawau kui. Tui sa mau Bakery and Takeaway ma le lato papa kiu le nei a fiafi. Ae. Wa umale aso le koe arusisi koe whaite mea ai. Patalo fai tamam tina mātutu o le atunu. Na ia upele ia. O upaanga tō tino ia. Le mawhai o nā lulua e awhi atu, whatalofa mo fualofa ia te oe, ia, ma le wha moe moe sa manuia le nei tai au, i le ala whai fwoi wala tō tilo nai te mamti nā mātua i le pula pula la ngoto le soifua o le tai au ua le lei, o le tai au fwoi ua wha le lei, e ala mai le tai au fwoi pe o lai wha ngiva, ia risi tai au e ala fia, ia a le mea lava lai mapu iai, o le pese aleluia ia mawhaili te talo. Awa o winga nā māmi o ngā anai te māmti nā mātutua ta ilo fo i le whaiwhe au. Pe whaafia na te talo i le vai aso. Ai o te matua i lo le lei. Ta māmti nā mātua au maronga la misa. Po pula mai lo makua pula kulko ingo mai. Ole ame ke pula mai. Ia pula mai ke le ale whai mai sa ui puki. Ia ke ale ua pāle misa. Ia uma fele misa mai usu me ska pesi. Ti fai se ka kalo, fa maungui ai ka mai ki mar ka kuai. Ia male kele ole mea la ku lai mai Samoa. Pe se mala le mele ku lai mai Samoa ngal fa ia ma feo ki kanka se vai ka uange pe ko fia kanka la ko ol ka kuai ngai Samoa. Vinga. Ia dala. Ona to we fo ila ia le. Ia, maalole ngā lue whaafitai tāpua i tamamti nā mātua. Patalo whailunga le tātou api o wholinga, leo te wawai e tu mua mai alo uso, moangu tutia. The Rose Lose Dominiko malo uso, maalole soi whomanuia. Junes Leota, ia whapea fo ia hato, o hate, e se aingongi kangaka. Vai kusi whāli mei kou ingo o ngā ale ma pewa o le lau lau ko ki palau wale sisi ka ungo kou suafu. E reila o hate, Seta Filippo, Tenisela, Malol Sefo Madria, Vaftaile, Vatalo Fatufo i Pesamino, Malo Pesamino, Malol Sefo Madria, ia pe foi malo fa tailo to on sai mai no wa tuai le titi mai le tato por kala mel nei foi e fiafi ia aya o i pule o tato u pule wa alule dei ba yaso o le sunga ya tine masani malo le soi fo mria tintali ia fa pe foi e le baia setu talo falava malo le soi fo mria tino usi Jeremia. Ia whapea fo'i ia Maria Fido, talofa Maria, o lua Smith Boy, talofa lava, aftaile mafuta. Mai tufa le tātou porkalame, le ngata ilunga le tātou api o fōlinga the Facebook page, ia whapea fo'i ma le tātou YouTube channel, ia e mai se fo'i, o le tātou wala leo le nā o whaafungafonga mai iai le toa telo le mamalu o Samoa. Le FM 106.1, i Samoa atoa, so atoa, pule ona i se la fai tūmbua, le ainga le tai whapena fo'i i le wa au fonti. Ia e maise fo'i le whaafongafonga mai ana i o tātou uso matua whawhine o tātou ainga, i a tutuwila mamanua, whapena fo'i makoe lau, le lewa, i se taimi o whaakula sa ukala i le matau, pule le vesi e nei i le tō tele o tangata. E winga le sao noa ngā le pāle mia malana, fai ngā malanga asiasi e tali wala au. Ile wala au lia a le malo toke lau po o toe lau. Lea nā o te matua i o uo foi lava. A se i uma wha mara malama le lei atu
ile au media propaganda le tu le pa awa ona foi ma fu ma tu le ke o fo le fam sidongo le la vai fa lo ngot o lau pepelo mo ngoi ia ma le tau fa valea o le fionga le li te a o mana fa ia tu ia le fa tonu ngal fam sidonga a koi fa ngia podcast mani au interview a wone to ya fe fu le ngo le pa le mia ma le te o le lo mal to fam sidonga ma mori anga fa sanga ya o tau i le fa lenga ina o ta mali anga ai mese o tua inga mata ngā le fa vai a le su e na me ale fa so who gets to be warned and who doesn't by the courts and by the law enforcers no te fa tu o te matua i o ofo lava. Ia ai o le tala e tala doa i tu lepa. O le mea fo ina nā e o la wali i ia mamamoli. E ese le mata ngā. Ai sea, o mana o tala doa so o atu lea matau. O le o mai e wha ngā le social media to abuse ia leli i pārimia ma le whainga malo. Ai le kai kia ia i sole la auri. Nā le pō mai e o le vai o le te malo. Mahalo. Whai mai e valea, whai mai e le iloa ngangu e a. Ngangu pangu ngā e la auri ngā re o mai e. Ma tai fia se lau, fia se fulu miliona. Au tō wawa ai e sa ili ngā malo, ma le sa ili ngā ai. Ale li i pānemia. Ale mela leo te amata atua i whapene, ta whonga le mai. O le malanga atu ale te itai o le malo, e tali le wala au lia, ale whaululunga o tātou uso i toke lau. Ia te au, ma le mamalu o Samoa, se i wanga nale au loto le anga i, ma le au tau wha le anga o le lopo ani tala e whai i le malo ma le palemia. Ona lulu leo la tōru. Ona le mali lie lea. A wafo i wale tutupu ni mea whape o la tō vai teimi. A whai wa wala ulia le fionga le li pāremia. It is a great honor indeed to be respected. O le amana ia o le be siri ona tāua. E maua tupe. Maua o loa, maua isi ma malu, ma isi ma mea. Ai lua me le to e maua. E le to e maua le taimi e whaatino ai. Lua, e le to e maua foi ma le taimi e whaatahua ina ai le amana ia o le tangata. So it's not about the chair, but who sits at that chair. Pe te no foi luma, pe te no foi tua. A o le tā ua o le amana i o le mea le tangata. I o le alal kou whi au i ai. Pea whai ua tafa le whina ngalo ma le toa whā. I le fionga le teitai o le malo. Ma lana kāpeneta. Ma le la tau lava whai ngā malo. O le atu la i le palemia e halu e tali le wala. Eis kou whi au. Ein kou whi au i ei ngā mea. Nā le pauana nā le ui o ma whi ei. Ma ou pei ni tai whau. Tu lou whaafonga mai o le atunu ulanga o le mea le nā leo whaafonga nei ai. Anu sa foi. O soange lesi lunga i le tōtonu a leo. O soane tu le epa o soane ia. Ia fontoe o soane limo. O fai toi paua i o fai pule alo ia le toi nei o le HRPP. Ia na langa mai lola ia leo le lato tama i media le ele ila ese pili ia auto bea pepelo ma le pefua le au mai e pia no foi atu ele ai sa panga ele momoli ina le me le to fa mapo ma le to fa maoni ma le ambio to le molisi ele atu nu ma ila to the target audience that this message is target for. Mena lino wata ile tele o la wodi ia. Na o fesili fa vale lava. O fesili fa olo ataua. Ele maua i se mapu le lei
o isi to ina nei. Ia, na whaasanga lola, ia lea whanga mai, ia mea mātanga, ma upu mātanga. A vai e o ai whaiwhi au o whaifo ia tula e paile pātele. A wai fi alu paukiki. A ua te whaangutungu i nā ma alu e la unga whaalei ma whaitau whaalei tuspa ia. Lenga e te mālai ai ma tele mea mātanga e. O tau si sila ia. O tau si. A tu useisi tu. O le pātele leo, o lo nā tali i whaaleanganga. Tulepa tu sape matua tau sanga tulepa. O le whaiwhe au, whao uina le atua, o le pātele. O le tamā whaaleanganga, o lo nā tali i le rira. A le talafone nā le na whai a le pati matailinga. E ao ngā, la utala no atu wau o le tamā o le kalesia. O tu le epa o lo uatali i whaaleanganga. Mai o le talanoa lea whaatabā whaaleanganga e avatu iai le lapata inga. Ma avatu iai le tu o lalo. Hape nā fo i ma le whautuanga. Ia le whiwhaiala. Ia le mea ale na. O i ngāna o meo tamaiti a o aina whaalili e whaalili i la kuke le whiwhaalongo e le whiwhaise mea. A ngā o le a kiri e o le whai mea le anga. So le, whaafonga le kou ka mawha le anganga. Oi lo. E whapeo le mā kua kou kausanga on kou o maila ia lea maso na whai le au whai ngā luenga whapena. Ai whaalongo le whautuanga. Tā ua tele. Lea lau o whai atu lau tātou e fo i mai le mataupu lea o le alu o le pālemia i o. O le fio la na fionga le titai o le atano. Pe alu i le va maulu pe alu i se va kalsini. Pe ti e se helikopter. Ia sa i sila ia. Lea na alu ne fo i ma fio i le meo le private jet. Gaufe ika. Gaufe vesi. Alu no foi atuai. Pe ti e le asini, pe ti e le sofanua, pe alu fo i stangata mafafa. Ele ai se kou pau e baua i ngā mea. Ale no foi atuai. O mea i o winga i o meo tangata, o meo aitu, mo lato mata, e peini mata o ni aitu, e mata aitu. Tu lau whafonga le tunu, lau o mana whamatala atu, o le tala la, ma le upo o lo i tonu o le tuspa ia. So o stangata e whapena o na winga, o mata o le aitu. O mata o le ti Apollo, e wawa ai masei, e wawa ai leanga. I mea, e tau mawhai e mi milo, ina ia iai so na winga, anoa, ai le anoa. O la whi au ie. E whai, na halu le chat, tau whiita ma tau pisa, whema i o le tahunga tāo le nei pāle mia. Lea la walu le kamai wā. Le wā kalsing. Ale fo kou vesi mo kou pisa. O la sa o nei mea. Whalongo se ia o a o le lei atu o tau mawhau whau wā atu le whafonga le tunu. Ale, o siampini ia e whafonga mai. O le atu nuu e whamasino. So make up your minds. You said that this Prime Minister is the most expensive ever. You complained about so much money that was spent on a private jet to New Zealand. So what now? Woko whika foi. Ere a kose se furu ka la ki e le vakalasi. Ale fo woko pisa o fea. E atangia mai ai. Le meo le loto ele elea. Le loto ele elea ma le loto leanga. O le loto e mafua uma mai ai nei mea. Po lea o le loto i le mafau fau fa leo e le ngutu e saua e pusa le la. Wai loa, wai lo vea, wai loa tu tangata le mafuanga wala yana e tala noa i le matau. Ma fa leanga. Ia na tōtoi o maila i le mai wautou popole, wautou walo lofa tu le pale mia, wa susulo na vai.
Ta fe pe ana tupu se mea whapea. O le ale mata ngau sa moe nei me ua whai. O a whaalia i le loto maua lalo le pāremia. Ele ini atunu o le lalolangi o lato o whai ni tala. O tala lava e whaatupu mai le loto i nā le anga o le tangata Samoa lava ia. Ale o tau au mai e nini atu ai ma whaale anga atu ai ma loto o tangata toke lau. Toke lau whatalo whala, talo hani, ma lo soi fu manuia. Ioi, tau te marama lama le lei i le tātou ngangana ma le tātou tū ma le vāno nofu. Ma ila e ila wari ia. Dea la ua tangi tala tala. Tai tai o le malo ni we. I le tūlanga pangatia o iai. E iai le ala o mea. Ai lenga o Samoa, o le whai to a lea o ni we i te tonu o le Pasifika. E ui na iai ma mautu a lātou seninga lima, ma le lātou whiangainga, ma le mafutanga, ma le malo New Zealand, peita i ane. E vai fi naunga e tu i nātu. E whaululunga ma te tai. O le malo ni we o lo iai nei. Lea la, ua tai ala Samoa. E le whapea foi, ua sori e Samoa le vāna nofo. Le ai. E ma whai o na whasosoani le malo Samoa. I le whinaunga ina ia wha malosi le whinaunga. Ma le tangi atu, ma le aungangi atu. Ato e lau ia New Zealand. Le, wala lango mai Samoa. Samoa's voice could make a difference. Samoa's voice could make a difference to what New Zealand and the Foreign Affairs, and even Winston Peters is the Minister of Foreign Affairs. O le matai Samoa. La le whiau ma le a ia. E so na tala lafo ai nā tala whapena e tō te le tala le tō whai tua. Ma wawa ai po le ale mafua anga. Ia, e le whapea ua whai atu le pāremia. Se lau 5% o le awatu le 4 miliona Samoa e whau ai le wafua niu toe lau. Pau ale tala. Ale fionga ma le saunoanga ale fionga. Ma le male lenga le sunga le mali etoa. La uli ale mali etoa. Pau. Mātou te visoso ni atu. Ele ngata, o le wafu le tala noina, o se mea i tonu i matautu i apia. Mana tua au atu ia vao o to e lau. Ele mawhai o na tauna le lei. Langa o lai ele tōfua, o lai ele, o lai ai ia va te tele nei, le salamasina, le Lady Naomi, o lai ai. La fo iai ma va o loa te tele, va suau o lai ai. Ele lava. E tauna iei na mea. E tuta iai le sā. O nai o tātou uso i to e lau. Nea na tu o tau whinaunga. Ma tu pe lava o tau. Sei o tau sanga mai po le are to inga mea le. Po le longa se me. Po le longa se mea. Pisa ne le mea. La o ne longa le mea. E mai o soli whawai. Ia Samoa o le manatu i le vau toke laumba New Zealand. Sei wawa ai. Tu tusa le lei le mea le fai e Samoa, ma le mea le ua fai e toke lau. O lea, a Samoa mai i se atunu ua si tia le maa wa lunga o lona, ta mao a inga ma lona tu langa. E tu tusa ma le mea o lo fai e Samoa i le Samoa i New Zealand, a Samoa i Australia, ma lo tau pulenga, ma lo au fatasi. O le foi tau te a Samoa i a fiti. Le mea le tau te a Samoa i a fiti. Tau te a Samoa i au ala e whaatino ai, ala tau watina e te tele. Huge commercial practices of farming.
fishing, the tourism industry, o lo tātou fesili ma Samoa ia fiti. Ina ia fesoso ni mai foi. Ia wala e mawhai o na whaatupula ia ai. Ia le tūlanga. Accommodation and hospitality. Tourist and the hospitality industry. A wai te le atu. Mata anga o whaletali malo. O mea whaafia i te tonu. O lea tonu o fiti. Lea e tātou te ha Samoa iai. Asi wawa ai. Newa wo mai whai le tala pepelo wha me wa umana whai atu la uli. I le media ato e lau ma. Whaururungo to e lau wha mole au ni puea. Lana tautalanga, malana saunuanga, malana whala i au i le atunu. Le ngata e tala pepelo sole. A le mātutua io. Toe i ai te tonu o le parlemene. Sāta i tai o le mālo i le tele o tausanga ua mawai. Iau tau sisila lai e. O winga ia, e atangi ai wale o toi le leile ma fau. Nā te loa ai whaasoa soa ma whaatulanga le leile vāno nofo o ia. Ma le te tai o le mālo, wa tū mālo nei. Iau. The disrespectful comments have continued to be aired by their social media, by their propaganda media. E pisa kwa a lua laulia. Whaianga whika. Oh ia wa ai le ka fu kingo urumu ka ku I kingo ka ngaka. Whiu e whai atu. E le aise tauwhe au le te tai o le malo. A wafu I le toi fi whaalongo mai le te tai o le malo. Nā o mea māta ngā mea watu. Ai le iloa mo moli se tu ua lalo. I se awala e mawhai ai o na whalongo mai le pale mia I le awala māta ngofie o lo a watu ai ma ki liwa atu le sāwali. Lau a fionga le li pale mia mātou te popole I lo soifua maloloina. Mātou te popole fo I mea te whiawhioa I ai nei mea. Whale tonu o le talo le tau, whale tonu fo I o whemalanga inga. E lamati ai lo soifua saunga le mo. O mātou fo I mātou te tū atu le tua ngai. A mātou te talo atu, matua lalo atu. Lal mele a mai se helikopter, te lele I to e lau. Wawai le baka I o le kua lalo le ka whaingi. Ia le nā lava waa, whaatau waa. Le waa pa uma le nā mea. Mātou te popole tele I lau fionga. Ioi. Au tā pena lau whai ngā malanga. Tau ona talo, New Zealand soso ni ifo ia to e lau. Ina ia fausia se mea ta o le helipad. Le ale winga le mea lena. Ia taipei au se malai valele. A o le no fuanga lea. Ua na o helicopter e tutu wai. Awa fu I le tele, bai le saula toa, malu ni pa uma se ia le vale. Le helicopter. Wawai le tu ua lalo le wa mai le tuanga. Ia mai la e tu le pa. Ai te talo atu o no le polenga I lau fionga e sou le ngata I fale. E teia, le papa e teia, le pisi o le ngadu. Ia e le o maua le leifo I lau malosi I lau fionga. Ai wawa, ai kui ka whiwhi. O ia le ngau le loko I lea mea. Ai mānaia le fautua ino o New Zealand ia provide mai se helicopter pa e faumo mo se helipad e land ai malanga I lau fionga. Telefoni nu foi te tonu o lau helicopter e ape ata se e lua ai I lau helicopter. Se wakoi maka ikai. Kau kasi asi se teipi mo mua lea ua alu ili pāle mia ma avatu mal te tai o le tua ngai.
Oh. Fi le ma lia ma le mata ngō fio nā mea. Lea la o tau nofo nei, mo tau whalongolongo mai. O tau pisa nei i le jet, private jet. Aia. La mo kou. La mo kou le pisa i le kaungo fia kele, ma le whatau waa o le nei mea o ti ai. Lea li pāle mia e anu i ngātai. A o ai ngātai, o tātou uso matua whawhine. Mafua sa na fio le pāle mia. Leanga i lewa ai maua lalo i tangata. People are people. And they are brothers and sisters of the Pacific just like us. In other words, they are families to us as well. E leo ato toa lo lato te mau ainga. O lo vai le lato whinaunga i a New Zealand. E leo le lei foi ona tāpena ni a lato policies i le matanga wenga o le foreign ministry. Ai o tilo mai a Samoa, ua māua lunga, ma mau pue e le tūlanga o Samoa, i le whātulanga ina o lona whainga malo, ua fia whāte i tai mai iai. Se mea le anga la, lea veo i tātou o ni tai mua, ma tai tama i le Pasifika, e fia soo atu i ai, ua aisi mai o tātou uso, wa samo mai, wa fa bole mai. O ai se uso fa valea ma le lea lofa o le ale tau i atu, ma tali atu, ma fai sina mea. Fai le me, ma fai e Samoa, na fai o ile me, ma losi o Samoa. Na ona tali e tua le temi le nei, ai apa Samoa, tātou o tātou whafsanga i le lei, ma le tau major sponsor o New Zealand, ma lona whainga malo. Lare mo tua ina tali atu New Zealand ia te utau. Tuli mai se sui. Luatu ma le sui o le Foreign Affairs. O le malo Samoa. Tātou wō whatasi, tātou militino whatasi, se tātou whafsanga i ma lau luaf sila whai ma le Minster. Wawasa manea. Le matai Samoa. Wanki lai. Ui koe whalongo ko lingo koe Iesisi koe kalangoa na ngā mea le malanga ale fionga le pāremia. A wā ngā mangu i whaelunga vai, i leu whafonga tangata. E sa ole ato sa veo. Le ai masa mea se. Le ai se afu o le mafua anga na lai. Ona utou whaiti o ina le anga le lei o le pāle mia o Samoa, ma tali atu le whaalongo. Se me le lei. Le utou whaalongo atu o iei nisi o le utou nu. E o lawa tupu i tono nu. De lei lo ta mau a inga. Ai sau. Le tangata whaatau waa e le lei lona ta mau a inga. Tu tusa le lei a le relationship le ma le mele tupu i ato e lau. I le tangi mai o to e lau. Alofa mai Samoa. E mamao a le vao tātou i loutou. Whatau tonga o loutou whaavae, maupu whai o loutou malo, ma le tūlanga tūto o tasi o loutou iai. You lead the way, Samoa. And we are just following you and watching you. And we envy you, Samoa. Mātou te mo'o. Ia mātou tūla lata ia taipei o loutou. So what do people do? They destroy people. Ai ale mea lena whai e tātou. Ta wala atu i le fionga i le li pāremia. We want to build the people up. Tātou te mana na o ina i ati na e tangata. Te ala wa atangia mai i langona o tangata nei. Ia tule epa ma te teo le chapipi ma lau whasala lau lea. E le o ni tangata le lei e tau mawhai e ati na e se mea le lei. Ina ia le lei seisi tangata ma seisi uso ma seisi whalapo potonga o tangata. All they want to do is destroy people. They don't want
to rebuild the strength, the courage, the confidence, and even the development of people. Sa'oea le toina, Professor Jeremy Griffiths of Australia. Tasia le mea ola na whai le atua. Nā mai nā te vai a atoa isi mea ola, ma isi mea umal fōwhanga le atua. A o le mea ola sili nā o na leanga i le taimile nei. O lea, o le tangata na whai le atua. Whai mai le tala le Professor, the seemingly mad behavior of human beings has caused chaos on the environment, on people's lives. Everything mankind touches turns into damage material. O le loto le tangata. Lea la tau te wawai atu nei le matua whewheu o pau o loto o la wali ia ma la tau mei e whai. Wai loa o me social media. E le tau toe tau matea e tangata i le wharongalonga. Whamai loa la whatal noa tu le epa whatal noa i li mongi pe whatal noa whanutoi. You know the tone is already set and you know very well what they are going to talk about. Obvious. By no surprise, ele whate ia oi le tau whaleanga. Wa e loa le lau tau whafunga. I se mea tau whaleanga lea. O le a au mai. Can't you see that? Tau te le maas yasi ai wa le aini ma ta upu. A noa ma le ta ua. E whau ai le tangata. Malona tūlanga, malona sio manga, malona atinae, wana o mea leanga tau te o mai e la o mai. Aren't you ashamed of yourselves to change the tone, the narrative, ideas, something good that is about a positive human story, building up people, building bridges, faul. Faula wala papa ua ma lepe le vau tangata. O le mawhai e ona whaso tai le vau. Ala le bele whai. Nga le kuku wafi la vau. Ala na, whawhonga le lei awa. Tau te si la fia le lei. Tau se teimi e tala noa atu ai le a tau sa vea. Tala noa atu i le upu sao. Ma le upu tu sa sao. I ni mawhai una whapioa. Yoi, ia tau tonu lava yo mata malo mua ulu. Pai lo fata. Ona e loa la ia lea. Ele se le mea o lo valo atu ai. Tele mata upu e tā pena ia e philosophy, psychology, the behavior of mankind. O wingo tangata. Lea la o wha mau ni alele. Ia la e whai tau fo tu spaia. O le loto o le tangata, o le mea e a fua mai ai, mea leanga uma. Tele i o mea lai o na whapena le loto o le tangata. Mua, wa le wha malia ina. Aisea, wa le ausia le mea sa wha moe i ai. Tolu, wa le toe amana ia e tangata. Wha, sa manatu lava. E iailo na whaavavau. E le ai si e poto atu ia te oe, ma malama atu ia te oe. O le tele o le lisi. It begins with you. When you're angry, you're mad and forsaken because you didn't achieve what you were set out to achieve. Gai ko ki ngofo ina. Wau tau le tū malo pe a whai. E whai ngofi e mwha marmula mātiri atu. Tau te iai le tū o le au whai a ina. Ua whiu fo i e toi tau ma whai atu, ma tau sui isi tactics o le ta'alonga. Ai au tau te atua tau te whai a ina. E o fo i le ta'alonga o le whai pele ma le fusu. Wai whiu e sui la wala fusu. Wai whiu e whao popo combinations. Ai le angala walu.
Wa wala le si mena mo le fa pa pe ele tele al watu tu I tangata sa o le mela te tu ia wa mana tua le obvious reaction al tangata e alo fo tangata alo la lo lo winga a tu inga e tu I fa tofu la lo le tu I wa e wa kwa ka ko wala ko fu la automatically he will move and react, he will duck. So if you shoot him or throwing a punch, e te tui wha tofu a wai te lore le whetau I tonu ala tofu I la e kau e lo man mele au vai. E men fe ika vera uri. A re kari e isi o wak. Wha mai te nin, wha mai sa o le le oe. Ia le nā tufal tātou por kalam. Na ia mawhai foi ona maua le ata mo le fia fia. Pō na pō, matau tia sei whea tuala, tala lea. Mua. O le nei vai aso, sa whamla tui nai le ono sfulu lima tau sanga o le soifua. O le uso pele ia ma le uo mai foi. Le sunga atu le epa. Whaafetai li o sua. O ia le nā. O le whatonu o le tātou por kalame, lea sa masani ei lea tunu u mawaba ai iai le telo tausanga. I le por kalame le nā o le fasa le vale a tau nuu mai Long Beach I California. O le luafe sfulu ma le wha, o le o lata I le sfulu tolu sfulu whatau sanga, sa vala au li ai au e se feilo inga whaapitoa, e le sunga atu le epa, e vesoso ali atu le talaina o lana leitio lea, aia ua whaangahe loa ia le platform leo le social media. Whaftai lea tua I le amana ia mai, sa umlanga atu, whatino le nā wha mai le nā teimi se I o mai I lea so. O lo o wha au pēr le au nanga ma le tautua nei te mali. Uso, whamanuia lea tua, ia te oe ma le whalitua, ia soli wha pēr foi, ia le no whaalo ma le aingali. Le kalesia o lo o tofi ai oe ma e ngalue ai tonu. Ia, wa malanga le ta maa ia liki. Sa wha malu le kalesia I le tele o tausanga. Whaife au marie. Ia, o wha manawa fo I le atua. Lana ngā luenga. I le lanong nei. Whafua lo le sui fua tautua I lau sunga tu lepa. Apena fo I ona maua le malosi o le whaletua ma le tausieli I a soli ma le whanau. Lango ai I le ngā ruenga. O nisi o paanga tō tino, o lo o tau ngā lulue I lea taimi ma lea taimi, le fionga I a leota sa ngaunga morona, ia, whapena fo I ona whaamri atu lea tua I lau tau ngā ruenga. Le sunga atu pai, moa whanua, Macheta Samt Levi. O te tono leo tau te iai Amerika le teimi le nei. Ia, whaamuri atu fo I le tua I le tua fine tu pai. Vai atu o te rangi. Ia meise fo I le fionga ia ta whea mali I Levi Samt. Ia pui le saunga le mō. Ia whaola pēr le ngā luenga. Tau longo. O le lupe whalele. O le tala ratu le dae momoli atua I alo whaanga. Tele e whaingatā, whapena fōi ngase o le tino. But I want to thank you, brother. Your dream has been achieved. And you have won thousands and thousands and thousands of people's hearts around the world, especially our Samoan community, not only in the United States, but also in New Zealand and Australia and the vast country of Samoa. Yeah, tau ai foi, o oi foi o le lupe whalele. Yeah, a wale ainga sa maria tua. E usoli I whape foi I la ua mango malua si uwhanua tausi le la unga tui langi manamula ulu ma le mamalu le whasa leanga. A wā le nofo te sunga le mali toa o malona
no fo vai loloa. O lona fala na fola loa. Na fa longo ia I Samoa. Ma lo fai lo fai. O la tatu wo oile ai. Ele koe fiska ko malolonga. Ya koe fiska ko malolonga le la va kula umar na umar ka ku kai. Ai patalo fatu ya telesia. O telesia o le tinale o le tama e ona ia. Le master, Coco Master. Na fafte atu I le o fionga ya Samoa, ya fapefo I le Tui Samoa Bakery. Ioi. O kai lavada nafi Coco e lua sefu. Ya. Ta uole na. Whaalawi lo tātou lava products. Tātou lava oloa. Oka o kai e kango iai. Ta tala se fulu taimi mo lea. Ua whai ai whapea. I se awala professor, very professional and very, very indeed a wonderful thing to touch, to feel, to read, and to smell. So get your Coco Master from Le Ataua Severe, Ol Watasi, Lua Iwa Fafitu, Iwa Lua Fitu, or you can actually go on to info@cocomaster.com. Listen again. info@cocomaster.com. Master, vola M-A-S-T-A. Le master, vola M-A-S-T-E-R. Ja, pete, alu for le website. www.cocomaster.com. Fai le seu computer pe le seu ke fukele lo omi benga bala umai le atau savea ele all watasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu fatalo fatu telesia ina I fanga poroa yo pe ole no foi o fanga lo ya I must for I sio wali ya masio to ainga after ya to le taua tele and thank you for sharing the Coco Master, the Coco of Samoa. O le mea na maua I le tele o tupele atu nuu. Io e sa auto wawa ai e po le 5 sene e po le 10 sene na sa i le ato le koko, sa i le ako le fai, sa i le ako le talo. Le ato le niu. E ngō mai umalola uli ia. Vai na mea na fai e to I ina. Tu uata na I lunga o meo sisi peni o sene, o pene, o le 5 sene, o le 2 sene, o le 5 sene, o le 10 sene. Ale atu nu. La mea na la ina whai e to I ina. Ma wha pipi I ei ato la au nei, ma fuo la au nei. To remind you where we came from and how we are like this today. Wha manatu I ate oe, whea na tātou o bai ai. Whea na tātou wola bai ai. Na tātou wola, ele ato le koko. Mena la ina tu ilungo mea ngau si spengi ma se lengi ma si liva le atunu. The coins of Samoa to remind us who we are and how we got to this stage right now. How we got to the GDP being low and how we got to the foreign reserve that is 15 months forecasted. Whawhena tātou wo I mea. Tātou mea. Awa tātou whata mala iai. Yeah. Ia le na. Whatalo whatuai la ia lea. Oi. Awai. E sauru kako Coco Master. E le si au ko inga pālangi inga whamai. Seville. I saw you on television, on your show, talking about Coco. Sa nufola siko inga isi finge Samoa. Au maliu si fin Samoa. Ale walu lo mako Samoa. Wa fa ilang. Ale ole umaile fin Coco ko inga le. Na fakule fakali mai check. Kela kaya ma vakusau Coco. Kalo fai. Ya ai vo nga fei lo ai se nga ki po se nga Coco. Ya ava o mea sa toto I le vau.
o le fiu. O le aloi, o le tele ia, o le polo, o le matalafi o me oma. Paisa vai o le ola. Anga I o ia tuala mapeka I le sfultolo Lappington Road, I o tara, ia e tumutumu ia I le nafoi marketi, ta ua tele, ia le tua file a malia ma le maitai o Mareta, Louisville ma lua Templeton Place, I ngata I Glendon I Manurewa. O fo da list tato marketi lele tasi market le fionga to le form le tamo Robbie ina ile Mangry Town Center ya o tumutumu fo ya wa mtu ala ko me lo lo la la sa uma la ma mue sa uma le sibe ya mo le tato market tele na o Grand Market numero tasi Triangle Road Massey au kilani sifo o tofu mala vai tato vai o le ola ma le vai avoka, vai na mole cancer o le tupau, li imata maita, breast cancer and prostate cancer, is for our avocado medicine, traditional medicine. Ai, fatalo fatu I le faletua ia alavine sua, ia ma le tatou taro plantation fo le na olo ia I o taro taftaf tolu lava I le mele I le TAP. No wafe ia I le vasana se mawatu nei. Oka. Le ulu tunu na ina. Le ulu tau. Ma le ulu ua mai o na saka. Na le watu ato I whawevela e sa I le pepe e mana. Ai o le mea na au matua I maofa I o le tapena I no le pepa esi. Ia lena whai I nele. E sua esi ma le supo esi si o tama. Ia tu ia li I sofa. Ia ma si o tinafo I atapu I tea. Tu ia li ma I nai takapuna. Alo whata mam tina ia te o lua. Vapea fo I le whanau ma le ai ngā toa. Ia ele ngata fo I lea. Ia o le tāua ia. O tātou talo nai au mai fo I nā. Le sunga ia su o tānielu. Ia o talo nai e sau mai tuai ngā ngai fo le vau. Ia o le telefo o le ulu. Ia ale o le nafo. Ia mana tua. O le sunga sua na fo o le fai mai lava na fai toa sau I fo I male tele o le fai mai si mau mea fa pena ia male tatu talo e la se fia asi e na o matai oi na o le tatu o tunu o la tala la fa mai lo tina fa mai tapu tia o le taste o le ulu tunu lena ia lena nofu matua fai le pepe oka tautia o tātou tangata. Ia awane nei lale ulu kungu ngā o whai. Ma le koko masta le bea le emu. Ele uma lo fia inu le. Ele mele na, o lua tasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu, po le koko masta, po le vai o le ola, po le vai avoka, po le alawa. Te asiasi atu e watu le whaamrianga mo oi. So there you go, my dear brother, Tule Epa, Fafitai, Li Osua, happy birthday once again, and many more ones to come, and many returns. And I hope that you will be spoiled by your lovely wife Soli and the children and grandchildren, and enjoy, brother. Awali tato fai meita, tato fia matali ye, Wafo ilanga e ita tele ti Apollo wai lo le ti Apollo le wa bawa I lato. There was sai o la korima. Ko e ku le da lo la fi le mele ko e matua lili vau. Ia le ti Apollo ma le anga ta vai mai tato te talie ma tato fi ma tato sa ili I mea ta ua e fa mli ina I o tato tangata. Ai le whaaleanga ina I istangata. Paule o me leo te whatu nei. O le lapata inga ia te outou. Outou le whaile a mi o le tau whaaleanga. Ma le tau tu wai. Ma le whaaleanga tangata. Ioe, a wafo I le tau saidia se wha maoninga o nā mea. Wa wha longo ma wha fonga Samoa. I upu e whai. Tau sila I le la unga. A se tasi o ta mamatua. Ile aso nafi. Lele wa viral ato le nā launga. Wa sao noa ai, whala wai tele. Le fionga
I le sala matua la wano, to ia I vao fili la wano. Mai le fio anga o le au vaa. Mai atu le fio, o le fio nga le sao li I tuala ma le malu I lo fale sifuru. Ka pefo le sao fitalai. Salam ma le mamalu o lo fale valu. Mai ane lau lua fautanga, ingoa matua ma matua fitalai, te vanga ma vai fale. Ai sapi ai le launga, ale fale o polu tofia, a wale a inga san murianga. Wala sau noa mo tilo ye. Ua sau noa aisala, e winga I le tamaititi lea, fata sina ai le a inga sa sala, ma le a inga sa tuala. I to tolu le au waa ma le I tu malo. Tamaititi leo snake, le ngaka lea kauwha lea kauwha leanga. E ingoa ia kanata. Pulotu. I to lou fo le suafu pulotu. Vai atu le ri o a inga wale fio tala uenga ma le mamalu le saufa inga. Sanga ese ia te oe fale aliti. Matua I au mai I lunga le toina. Le fionga ia sala. Le saufa talai. Ma ua longo fatu tuila. Ma longo foi le pua. Oka. Ma longo foi le fua ma le pau. O wawai atu le ita tele le toina. Wa tota mai. Ma wa ia la pata ia ai le to tele. So stangata whaasala lau. Awa lava ne toe whaalangia. Ma tau langi le suafa sala I le tamaititila. E le iloa po fe suli mai ai au fe pai mai ai tonu le ainga le nei. Ai pe na fai fo I sana nofo I le suafa sala. Ua manu le ainga. Ma le ingoa matua. A sala matua lele o tala no mai. O le tō whawha lele fo I le nā. Le pa ia I ainga wā tuala masala. Te vanga ma vai fale ma mamalu ia sal murianga. O le tō whawha lele le nā le tu malo ma le ainga ma le nu. Te ofola ulu ta maititi lea. I le fautua ino lona mafaufa. Ua masiasi salama tuala ma le ainga sa tuala. I upu ua la lafo e le nei tamaititi e whaaleanga ai le pale mia e lea onga e tala pepelo e ngaoi e whai mea leanga e soli tu la fono te utou sila ai e whaalongo a inga e fia paolo e fia ngafa e fia ni langi ni nili ma ni langi sisili ale asa anga whai I whea le mea lea ale tamaititi le nei. O lea e tau fiofi atu ma tau mawhai e whaatoa. Ina ia aua le iai se mea tupu. Mai o lau te talo fo le nai le tamaititi lea. Alo mamao ma le mea iai Samoa. Ia e tu mamao ma le mea iai Samoa. O te alofa atu I lo saunga le mo. Wa feita tangata. Wa iai whanau o tangata na e whaia iai mea leanga. Ma lato se leni. O lea wa feo I solo. Ma pula solo. Se I vava ai po fea se me mawai o ia lea wa ufaiatu ia te o alu. Ese ma me tumutumu I Samoa. Alu mamao se me lafi ai mai. Ese aua ne e toi lata mai. O lava fo I ne ilo en tangata se me te nofu ai mai. Sau fia su ea o maila mafau ia te.
Ana o fia su ea o e se i maua se i whai atu se a o inga i atu e ma se whautuanga wha leuso i atu e. A lela, ua upopole nei i le tūlanga ua eilo usaonga le mo. E le ngata ua lama mai o i Samoa. E wha longo fo i tūpulanga ale nuu ma le a inga pea o ina malele le tō wha ale nuu ma le fio. O le fo i ei tūpulanga le a inga. Le male nuu o le au waa i nei. So se vea, so se no whanga, o iai i lato. Le la leo te whautua i nai o leo so. Ai fia o la umima e fia saunga le mupea. Ba ia tau fiofi ma tau mapuni ia lo ngutu i lo tau tala so. E whaaleanga te tai o le atunu, ma whaaleanga tangata. Ma tau o na o oe se poto o na o oe. La ua te sila mele o i tu lepa. Whapena u male attitude, male behavior sa iai. O au. O au na whaia le mele, o au le tu le mele, male mele. O au e poto, o au iai whailonga maamea. What now? He's been ruined and damaged down to nothing, zero. O le mea pole nai te o iai. You know, people are very angry and mad at you because of your actions and your behavior in the past. And you have continued to be like that without any positive changes. Le la le uno fiatu. E matuaunga onga le launga. Ale fionga. Le la watu la whautuanga i lau fionga sala matua ma le mamalu o le ainga. Sa tuala masala, te vanga ma vai fale ma le mamalu sa le murianga leo o whaiatua le tonu. O le mena o whaiafo ina tau fia ai. Ia se swafa na whao ngā se si fo i ari. Ai fia wha fiti. Ale mea la le na whai. Sa utala suanga ina. Mai tau fo na utu ui le mea le na. Au tala suanga ina ia le whamsidonga whanua ma swafa. Ine au mai se la tō polo inga mano si lalo le tula whano. Ina ia whalaua i tele ai se whasil si langa i lunga o le leitio newspaper television. E whai loa tuai. Ile lalolangi, a inga, matangata Samoa uma, ua aloa ia le tusi lea, talo sanga, ale a inga, ta wala mai whamsinong whanua masuafa, e tao fia ai wha le tula whono ma wha sa ina. E le li ilea o kanata, ona toe tau ave ma wha o ngā le suafa sa la o le a inga sa la matua. La vaila le mana ia, le lau ta ua tua le hawa noa. E oa i au mai se tusi alo ia na, o le polo inga le na le whamsidonga, e le mawhai, o lo iaifo i lalo le aia inga, o le taimi lava, na te toe wha leo ai, a oe ua lapata ia fo i tangata o le atunu, wha mole. Refrain from voicing that title or addressing that title to this person. Iwe, walapta ia i tangata uma, iau. A whaila e na te solia le mele o whailava ma tau langi ma tusi mailo na ingoi lunga ina. O iei whaila ma lea vano le tula fono. La tau te sui nai. Le whaale mi ngao. This is a contempt of court. Whaale mi ngao i le whaamsinonga. Ma lada poloa inga tau. Ia lala o tō whafonga mai ai. Talo whai ta ino o tō uma fo i ia e o iai mata matai. Wara watu, so le o tō tele tangata o le o tō e subscribe i ai. Wa ino si e tangata. O le malo si e le whawhia poto, ma le lau o tangata e wālea. Lele, wa fia tau sanga. Lele la fitus fulu e a tau sanga i le law school, le to e uma, le to e uma se law school. Awa fo le wo tapena o te watu i aitai. Te i mako spama le faculty and the dean of faculty of law school. Masani le. O festa ngata o alu lao e o le tula fono e pui ai ia tangata mala to wai ya tatau. O lo sili ona ia soli le tula fono. So how can a person that is training to become a lawyer at one of the most prestigious law school in New Zealand, the Pacific, and across the Tasman,
In fact, around the world is one of the top 50 universities and law school in the world. Auckland Law School of the University of Auckland. Whawhela na haru tangata i le mea lea awa o mai tu la fono sa wa i soli tu la fono ma whawalea tangata ma ta lepe lea ia ta tau whale tu la fono tangata. How? Ia lea na tatu il tilo ai, tipoti mai o i Australia. Te mai lunga tipoti 5 o tas. 501 Immigration Act deported away from the soils and lands of Australia. Ale sau lau ia le au soli tu la fono lauli, lau soli tu la fono a tangata Samoa. Brother, ia le na, you are a marked man, but I'm telling most of people, awane ma I maualo tau taimi ta ua mautou o tangata le lei e whaia se mea. Ia wawaila le matua o to ino pesta. Alena whetau ia ma pesta, tumalo me peska maranguku. Ia ai tangata matutua u whita, Yesu le. Ai le umai ia. E sau e ata mai, ai le loa. Ua wha vale valea ma wha seva loa ina. Na o valea la tangata e mata iana mea valea. Anga alua e whailanga. Nang kama I show voidele all the Browns. I awole ko mga umia fo ye ngai nga kamala ko wo fiu e fo. Skamo Vela man. So if you're listening, my dear brother Vela, and also your lovely wife, yeah, I express and extend my sincere well wishes for you, Vela Manusaute, and your lovely wife Anna. Ia wha mangalo mai lea tua I se wha le tono le nei fiafi ai ia lofangia malolonga ma utou ta mam tina matutua o le atunu pa anga tō tino ai mai se lunga le tātou api o fōlinga ia wha pia fōi ia le tātou YouTube channel and Facebook page and FM 106.1 in Samoa le atou sa vele nei alofa tele mo e tātou whiloa I ile asua taiao. O ti ngana unifo. Faiva nei loi le papa toe dental. Ma whao ngālau Community Services Card. E se iai lau nifo I le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai I le papa toe dental I le lua fitu valu wha valu tolu o le